Jepos Jepidoan. Ada tingklo epit putat bang tinglo. Nili nasodak ke hong baru imat ang tanam vlogs ta video hai kena paklang poni gitu kok. Asita mejo apor citon cit ya nili hematuk mate. Itu mah hem lo he. Kumpini order ta ho mat lasini unboxing itu. Kumpini kari lo nili ich order ta ho. Kopilo mira hormu pena pota regard asal related mira hormu pena pot kopilo nang kurang deh. Unboxing ke nili first time lo. Kopilo deh. So that actually nili ham jujun do ko kama ang tan bidang ulong deh lo. Coba he. Wow, 1, 2, 3. Excited lo ma? Okay. Trong này đây ạ. Làng tung bếp không ạ? Okay. Yes. What is this? Can you guess it, guys? Làng đây. Ini letak. Hanging pot, lihat không? Này miết cái linh hang ấy hả? Tapi supportive po. Kita ham tung lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 step and kuala ni deh. Anam tak ini tu dia ni kita silam pada. Hem tum si order piat mati din. Anam ke 472. 11 top and 472. Ni kan orang peglo. Lasi milk ke dah tak kena sah. Ni libang ke idun UE है. Tapi jom, nanda. Okay. Nami pik lasi. Nani tunta domit hak me. Napusone nang support dun ibang nili prabjin pen lam kimi means lam arjan kimi selam po. Selam bom ha tisik bom lo laso tak jujun do kawan nili ham for silong ne delo nili 15 days ke no hok tabar be pilo hem asai sik ke cerap dun mate ke claim dun ase hem phanta pu support ang kok mate din so ni ke claim nang kok hem asai tabe chok le hem lasi nili so dak phan ke tisik lo lamarjan kimi nang wan pi po okay anyways thanks for watching. I love you all. Ang support dun prabjin pen aku lam kimi tang po.